so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'm udah dua. Nada hari tanpa gaspol itu di sini. Kita ambil start di sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Satu udah gas. Gagal. Tidak sampai berapa lama, kurang melihatnya. Yang di depan mata pasti panjang. Haha. Oke guys, jadi tadi itu kita dapat 118 km per jam. Jadi ini hanya bisa menempuh 118 km per jam.